ubu njyewe rero abantu baransetsa aka kanya tuvugana umuntu witwa ngo ni Pastor Akim yabaye Pastor Akim. Mwakomeje kubona ibintu by'amacati ngo yajyanye ngo n'umukobwa n'ibindi byinshi biri kuvugwa, abantu bamushinja uburaya, bamushinja ubusambo n'ibindi. Mwabantu mwe nkuko mubibona izi chat zirimo umuntu witwa ngo ni Gigi ari gucatinga nande n'uyu muntu witwa ngo ni Pastor Akim. Uyu Akim ni umusore, uwo mugigi niba ari umudamu niba ari umukobwa ntabwo tubizi, ariko ikiriho cyo nuko habayeho ikiganiro, baraganira nk'abantu bagize bate, nk'abantu baziranye, kuko buri wese yari afite iki inamba z'undi, niba barazikuye kuri Instagram, niba uko bahuye byo ntabwo twirirwa tubitindaho. Ariko se ko bari kuvuga, bari kumushinja uburaya uyu mupasteri, bakamushinja ubusambo n'ibiki byinshi, urumva ikigendewe kiri ari gushinjwa ahangaha cyane ngo hanyuma y'ibyamamasava bari kumushinja yuko ashobora kuba yuko ari umuntu w'indaya. Uyu pasteri ni iki? Ni umusore. Uyu uwo bavuganaga ni igitsina gore, sibyo? Uyu mukobwa uvugwa muri iyi nkuru witwa ngo ni Gigi, urumva inkuru iravugwamo abantu babiri, uwitwa Gigi n'uyu witwa pasteri. Hanyuma y'amamasava biraza ukwabyo. Tuvugishije ukuri, niba wandikiye umuntu bikagera ku rwego rw'uko mujya mu biganiro deeply, mwarangiza mukagera ku kigero cy'uko muvugana ibintu by'amabanga, mukagera ku kigero cyo gushaka koherezanya amavideo cyangwa kuyohererezanya, ngo umwe ngo yikinisha uwundi akavuga ngo ibyo unkoze sha, ngo kugeza ku kigero cy'uko wumva umubiri uhindutse, ukumva umubiri uraguhindukanye. Urumva n'uwo muntu avuze ngo ntangira ngo gutota. Mwabantu mwe, uyu mukobwa ni umuntu, Akimu ni umuntu. Akimu uyu nguyu mbere yuko aba pasteri ni umuntu w'inyama n'amaraso. Ikindi kiyongeyeho ni umusore. Kuba ari umusore rero nta gitangaza, ariko kuba ari pasteri ntibikuyeho yuko uko abandi imibiri yabo ihinduka nawe byagira bite, byamubaho. Rero abantu ikibazo bafite ahangaha ngo nuko byamuhaye ari umupasteri. Ninde wabwiye ko abapasteri bo imibiri yabo idakora? Ninde wabwiye ko kuba umuntu ari pasteri we umubiri wiwe wibrotse cyangwa utakora nk'ibyo abandi ukora? Uyu mukobwa rero niba yarafashe umwanya we, pasteri yamwandikira, urumva, nawe akamwita bakarame, akamuha umwanya we, bagakora ikiganiro kugeza ku kigero cy'uko abantu bashobora gukora ikiganiro cy'iminota irenga 1-2-3. Bivuze yuko wowe mukobwa cyangwa mudamu tutazi ngo stati yawe ni iyihe, nawe hari ukuntu ibyo biganiro uba wabishimye, hari ukuntu ibyo biganiro uri kubyumva, hari ukuntu uwo muntu muba muri kuvugana uba watangiye kumwiyumvamo. Rero umuntu ni umusore, nawe uri umukobwa cyangwa uri igitsina gore, umuhaye umwanya. Niba umuntu aguhamagaye mbe runaka ukamwita bakarame, uragira ngo bize kugenda gute? Uyu mupasteri abantu bari kumushinja uburaya. Ninde muntu hano waza akavuga yuko baryamanye? Ninde muntu hano waza akavuga yuko baryamanye ko yinjiye mu cyumba cyiwe cy'amasengesho cyangwa muri ofisi yiwe bakaryamana kubera yuko yitwaje amasengesho? Niba asengera abantu akabafata ku mabere cyangwa akabafata ku myanya y'ibanga kandi mu ruhame, baba babyemeye, kuki wowe utabyanga? Ariko abantu bagiye bamugira uko bashaka, ni indaya, ntashobotse, ibintu byose baragenda baramutuka. Mwabantu mwe, mbere yo kuba pasteri uri umuntu. Ariko nubwo abantu bari kuvuga ngo ntabwo ashobotse, n'aba bantu bagiranaga nabo amacati bo nibo boroshye, nibo bazima mu buzima busanzwe. Turetse no kuvuga ko uyu mupasteri, niba umuntu akuganirije akakohereza mu nzira wowe wumva udashaka kuganiramo, yumva itari nziza nk'umukristo, wowe ukupa ikiganiro cyangwa ukamuganga ikiganiro tugihindura. None si umushize niba ikiganiro atararetse ko gihinduka, nawe agakomeza ibyo wamubajije akazajya bisubiza kugeza ku kigero cy'uko bagera ku izo ngingo, umwe avuga ngo arumva umubiri wabaye uku nuko. Mwabantu mwe, uyu mupasteri niwe abantu bagiye kugira umunyabyaha. Ubu uwo bavuganaga we niwe shyashya, uwo bavuganaga niwe dushaka kuvuga ngo ni mwiza, we ni intungane. Twemera yuko pasteri, ngendemera ko pasteri adashobotse, ariko tunahamye neza yuko n'aba bakobwa bari kuvuga mw'iyi kesi nabo batagize bate, nabo ntabwo ari abere, nabo ni abantu. Kandi ku rundi ruhande bombi njye nta kosa mbakora, ahubwo wakibaza ibintu babizanye kuri social media ngo bimara iki? Niba baremeye kumuha urwaho
kugeza ku gihe cy'uko baganira ku izo ngingo, kandi niba ari abakristu kuki batamujyanye mu bindi biganiro ngo batangire bamuhe amaverse biblique bareke kuvuga ku izo ngingo kugera ku kigero cy'uko umuntu avuga ngo ibyo nkoze shahuwe ngo numva ngo majije gutota. Wari kuzana verse biblique, wowe wari kuzana verse biblique umuntu aguhaye izo ngingo warangiza bikagera ku urwo rwego. Ariko Pastor Kim abantu bose hano bari kumutera ibyatsi, bamugize mubi. Iyo umuntu muhamaga akakwita bakaramuka muhurwaho arakwinjirira uko ashaka, ibyo ni ibintu bizwi. Kuba none hari umuntu w'umusore, ikindi ashobora kuba yarari gutereta, harimo ibintu bibiri, ashobora kuba yarari gutereta, birashoboka. Ikindi bikaba ari n'inzira y'uburaya. Ariko umuntu akuzanyeho uburaya nawe ukamwemerera ukamwita bakarame, yaguca urwaho nawe ukemera akaza mu buzima bwawe, ikindi kiba kibuze gukurikiraho ni iki? Ubu hanyuma y'ibingibi ejo tuzumva ngo hari uwo ngo yateye inda. Mwabantu mwe, ntabwo niba umuntu atafashwe ku ngufu, niba utaragiye muri ofisi yiwe ngo hagire ibintu bihabera, urumva ntabwo dushobora ntabwo ndi kwemera ngo n'abantu baza kuvuga yuko uyu mupasiteri, keretse umuntu ushobora kuvuga ngo yaranyesorotse anyiba amafaranga cyangwa arambwira ngo ningire gutya na gutya igitangaza kizaba. Ni kibi, tuzi ko ibitangaza tubyemera uko byasohoye. Murumva abantu benshi bano bajya babifungirwa bigize ngo abahanuzi, ni ibintu nk'ibyo baba bazize. Ariko ibintu byo kuvuga ngo uyu mupasiteri ni indaya, ngo uyu mupasiteri ngavuga ngo ibintu ngakuganiza ibintu bijyanye n'igitsina, abivuga se wowe ucecetse? Chati se ntabwo ziri kwigaragaza. Ibi ni ibintu biba bigaragaza yuko n'umuntu ababwira abamukeneye abamushaka. N'aba bakobwa bari kuvugwa mwahanga nibareka kwigira bere, nabo ni abantu bafite umubiri nk'uko n'uyu mupasiteri afite iki, afite umubiri. Rero kuza tukumva yuko yakosheje ari umusore, n'aba ngaba ari abakobwa bamuhaye umwanya, barangiza noneho kumuha umwanya bakajya kuzana ibiki, ibi bintu ku mihanda. Neza barabizana ku mihanda ngo bigende gute? Iyo babangamirwa bari kumwandikira bakavuga ati noneho ibi biganiro bimeze gutya tuba dukeneye ijambo ry'Imana, ibi biganiro bimeze gutya ntuzongeye kubituganiriza, noneho birangirira ahanga. Bamuha iyo warning, babona abirenzeho akaba ariko bajya hehe, bamujyana mu mategeko. Noneho hisemo kugera gute, kubizana ku iyi mihanda kugira ngo bamwote, ariko nawe ntabwo urabusigaye. Uyu mupasiteri ni umuntu nta kosa yakoze, nta cyaha yakoze. Iyo aba bigize icyaha wari kumujyana muri ribu, ariko ni umuntu w'umubiri, inyama n'amaraso, wongereho ngo w'umusore. Ubwo rero njyewe icyaha uyu mupasiteri yakoze na n'aka kanya ntabwo ndacyumva, nagishatse ndakibura, kuko uwayandikiye niba yaramusubije ikiganiro yarakenjoye, ntabwo yigeze amubwira ngo zana amaverse biblique. Urumva ntabwo yigeze amuga ngo tuganire ku byanditswe, ntabwo yigeze amuga ngo tuganire ku byahumetswe na mwuka. Nawe yaramubwiye ati twakomeje ikiganiro, baragikomeza. Nawe atangira kugira gute, kwenjoyinga ibyo pasiteri ari kumubwira. Yabyenjoyingaga se yumva birubuze kurangirira aho ngaho? Nese uyu mukobwa yari kwenjoyinga icyo kiganiro, yamuvuga ngo nibagihagarikira aho ngaho, yari kubyanga se? Ariko abantu bose murumva Kima ari udashobotse. Nge sinshobora kwemera ko uyu Kima adashobotse. Nabo baganiraga nibumva adashobotse, nabo bavuga ngo ni 50-50. Niba Akima adashobotse ni 50, kubera n'abakobwa biraba ari 50, kubera ko nta kintu yakoze, nta kintu kigaragara ahangaha. Ni ibiganiro by'abantu babiri aho bahuriye tudashaka kumenya, ni ibiganiro by'abantu bombi babiri bagize bate, bishimiye ibiganiro, kuko nta wigeze abwira uwundi ngo iki kiganiro singishaka. Urumva nk'abantu bayobowe no kuvuga ngo bahujwe n'uko ngo umwe ngasengera uwundi. Iyo amubwira ati iki kiganiro ntabwo ngishaka, yari kubireka. Ariko mu gihe atigeze amuga ngo ntagishaka, ni umusore n'uwundi ni inkumi, nta byacitse biri ahangaha, nta bintu biri aho ngaho, nta nka yacitse amabere. Niba yaramuterese yaramaze. Ikibi ni uko wavuga ngo yamufashe ku ngufu. Ibi birenze kuri ibyo rero, niba nta byabaye ibyo byose, nge uyu mupasiteri nta kintu umubaraho. Ariko n'uyu mugigi uvugwa mwahangaha mwizi chati zivugwa, sintekereza yuko umwanzuro mwiza wari wo kubizana ahangaha. Ariko niba byaje nyine nimureke nyine bibi bindi. Ariko uyu mugigi
nawe ni umuntu na pasiteri ni umuntu, bombi hagati yabo hari ibindi bintu bagize bate baziranye. Ntabwo wajya kubwira umuntu ngo ndatose. Ibyo biganiro ari ibintu bije ako kanya gusa, niba hari ukundi kuntu baziranye ntabyo tuzi. Ariko uyu mupasiteri nge nta kosa ndi kubona yakoze ahangaha. Uyu mukobwa cyangwa abantu bari kuvuga ahangaha, niba baramuhaye urwaho nk'umusore yagombaga kwigeragereza, urumva yatereta byaba iby'uburaya. Icyo buri wese agomba kumenya inshingano ahagazemo n'icyo agomba gukora aho ngo uwo mukobwa niba bamuzanyeho uburaya akabyanga, cyangwa se byaba ari ukumutereta waba utamwishyura